Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang hadin bakaseng Ribhoy Youth Federation kala yok ban pelai pajba ya kekali ambulans ban syakri haka thany sning. Samanta ka kentipat kani kaseng haka hendreu terik ubanai naitung arajar arpuway kala yok ban pelai pajba saya ka wei ka kali ambulans ka ban ai jing syakri syaki pajba jong ka thany roy kam tam hakum gani ka por baka jingpang klam COVID-19 kalawan linchop ting haka ni ka jilla. Ya gani ka kali ambulans lathet na ka basen yang pisahi dakit khot jong gani ka seng na barok ki circle rengkat lang bat ki pajba kentobru ki officer ki bala no senyang da ka pisah syaka seng. Ya gani ka kali ambulans la pelai pajba da uba Sostenes Sortun uba dairu UMLA jong ke Jirang constituency uba lalong kumukongsan harengkat ka jingidon lang jong UMDC ka Umroy constituency uba Ar Karbuki nang tadi u block development officer jong ka Bhoy Rembong CNRD block u Dr. CVK Warjeri u Dr. T Sutenga uba pej ya ka Bhoy Rembong CHC uba Bipul Thankyo uba dai u Presiden jong ka RBYF Sengkme lembat kiwai. What about the Sarkar Meghalaya? Hagisnan Gradet, Arpo. Kalau pelai sebuah atusan pilih kita ki ambulans jong ka Sarkar Meghalaya. Ada wala kata nginang yu iya ke distrik, baginang yu iru hapo ka jelai baru kowe kelunta acute crisis jong ambulans. Bat kumju, ngi baki atlik ambulans ki bangi don, ki balarim. Man kesngi kia ke jing syakri lada gade ke mit lada ke step ki nongnya ki nong penyak ya ke ambulans kimyo ya kan ka jing song sok lada ban penjatat ya lebih handle kila sia be ban ai ke jing syakri segi bun balang te halo kani ni apa ya kan nyimla bani kenduk mentah kadau galong ke pandemik ni deng grup ha ke social media ni zang ni discuss ha ke bidi bekani bat kata ke jing discuss kai ke maksudna tolong kitkot jangai tiang mengirim kendai hajar tam kitkot Master Presiden kalau wei kitkot jungi uklai ban ai no tang chispa tengka nim tunai ke kendai lak ke bangin lum haka akaun jogasai hangtahi ni pensafriang no ya kata ke akaun number jogasai bat ni betha no lembaga general group sebawa ki unit ki circle bakin yang no nang kat kemuan cungki kabang sispak tengkau lagi muan kila panai bun. Kalau kini kecing no senyang jong kit kuat ngai kubli ru kidang ki officers ki batrai macam tengkau jela kecungi ki bala no yang ni darang isim kulum lu orang ki officer ki mempak tau perteng kapai ju sang pulai hajar tengkau kalau kini ki officer ki ai singi kumpasi hajar kumpasan spa kalau kita transfer maki sekai kawan kecungi dan kibang iyo pilihan kicak hayat nya kata baru halak tam kadehi kecing kabang iyo na kitkhat hi baru kawai mana kini iyo ya kalailak nau MLA yang muslim bat hakajikan bat ubah sutun bat ni kinong ilang ka central body nakal yang bahas tu mesti biong bangadan ngalong MLA hadang akan mau ya lebih bangadai uwi peling khat jong ka RBYF ngarungan ailang ya kajing no senyang nam tai tambah ka jungki kani kajing lang kita jungi hadu ke bawah poi kendai laktam kawan ra ke mensim hangi ba balai nim sei no sakawe pat ambulans hadin bangi na sei ya ka umsne ni sawa man sei pat kani handai wat menta habang ila sei ya kita akli ambulans ngipet ya ka balance kajungi pat minang dan kuba silap aku fa kendai hajar tengkat bat kani kamsim la penduk mensim pat yangi lese nginang don jengmot tu bang yui mentah kum kapatak mak kabang mana kani yang mentum kelano ya ke gypsy sia ka ambulan so kaseng handai kabang kabang ngilap kolong bakal leng ban kajing cerong jung kali kamla bertolong ambulan ya kata ka gypsy dia bagai kemat nginang don kajing mot tabang ngimtit hadu kat no ngimtit bor lan ngimtit bor andi ngelabu lupa apa kat target kabang ngidon cingmut sakawai ada ublai urang kerku ini ngidang la apa bangai di sekri pat kuat seduk sebuah before kejungi so ngadak da kam sim ka ba so kya ba kendiat ni sei
nakapla ka jongi ngaso ban ai ke jing publi nak kui fi para members bat ki bayano senyang kumno bang inyo ban sei ya kene ka ambulan dei tang ba ngilut ya kapor kabor ni ting hayeng im don por su mah nakanta ban syakri ya kadai pemberiu kum kinong yalam lani kini nong kitkam jong ka ya Henry hadian ba nakaliang jong sentau bodi ngilai rai ba nginya set ya ka ambulan kataru nakaliang jong fi kelai ploi bat no senyang wadda hapisaru nakabentang walai long tang henjat Henry ngaso komen bat ngaso yo mensim sibun ku menong yalam ya kani kajing ya no senyang gajong fi walai long tang henjat ru Henry kadi ke ka bakhau ka bapila no senyang nakabentang ikup siliang bat bisam siliang nomor kajing thiet ya kani ka ambulans kamdei ka burom jong i presiden jong i kamdei kajing mentoy jong presiden jong i dan ne kajing mentoy jong vice presiden sekretari bat ki member jong i Henry ken mau maka jing thiet ya kani ka ambulans kadai na bantaban ban syakri ya ki kup siliang bisam siliang jong kani ka temri boy ka bai habang keren sepang unong pelai im omla ban kelet ya ka khana sepang unong samaria baba jan baro ngiatip ya khana sepang unong samaria baba ubala lejing lej na po Jerusalem sa Jericho bat laong bahalenti kat baudang ya kinong lute kile bom le sio ayu bat ula kelon krang umtip berusu ula ti aku bayang bat hagata ka po lawan ya ulebi bat apa ulebi ula poi hang tau la yi nu priu belajan yam na marbo ula kerki kam wat ula pet no sim la tre ban yarap yu tang hadin arlai minit lawan poi sa uleng do bat utar hajing pun kam ari pe nu pri mo la de yam iman ngan ketaru ngasiting pe iburutan besi meri ula pet no bat kata sengau tenat harta kapor ulawan poi unong samaria habau ya iba uneu priulen krang lot ya amadan ulaya rap yu ulakit yu ula lekbu yu haka jaka suma bat ngasngeu ban ong bakane ka ambulans ru kade nong samaria ka baba kane ka ambulans kamla ban i yu briu belajar ya papolen ti kade nam dai kita kan mlaban i hari kahap ya kaban kit kahap ya kaban lekbu tengah ngeu ban ong bakal ka kam ya kaban nakaliang ka RPYF kalale kadi ka kam ka baba kadi ka kam jong unong samare tu nang turesito nakaliang jong ngaru kumunong mikman kat badon le jong ibor ngan ya don kat lang bat na ka bantabingin kentiu ya ka bahagamen ka sukasan hapo laga jong ka district i Kano ngaso kemen ngaso sngany habangai i baka Ribhoi Youth Federation kashim ya ki senjam hakikam a jing shakri ke jongki jong gani ka seng haki issues ki baper bat haka jing trelang ki baper ki baka Ribhoi Youth Federation ka ai ringkat bat ka sokar ringkat bat ki department ki baper kene kade ka sngi jong ka jinkmen na ka banta ka dong Ribhoi district hi borok away khamtam na ka banta ki pajba jong ka dong Ribhoi ki ba ngi ngla yoi ban saki ha kene ka sngi lingba ka jing simkia lingba ka jing IT ka jong kine ki nong yalam ringkat bat baro ki member bakin yano senyang ban penmi ban yo ban thiet ya ka ambulance ka ban kit lane ka ban ferry ya ki nongpang na ka we ka jaka sakwe pat ban penpoi sakilat ai jing sumar kublai sibon ya ka Ribhoi Youth Federation ngasngo ban penpau hagani ka por ya ka jing tre stom ka jong thi ba ya ka jing tre lang ka jong thi kham tam hakani ka por jong ka kham covid khat kindai ka health department
Kade ka department ka bubun kam hadu kata-kata kade ka por ka pemerintah. Bat kamtam hakane ka por jeng ka jingele jong ki pat ba om tang haka jela ka jeli jongi henry hasi satluk ka pertai. Bakaya kendo yo nongsun ubak rau tam hakane ka juk ka pemerintah hakane ka por ka pemerintah kata kade ka klam covid kat kendai. Ki doktor, ki nurse, ki health workers baro, pidai ka shield, lani ka state, na kabanta jong ikipay ba. Ka jingtray sitam ka jong pi, ka ba ngihap ban purto, bat ba ngihap ban ay ka burom, na kabanta ka health department baro, ya ka jingtray sitam ka jong pi, banyele, kumno banyada, ya kipay ba, na ka ni ka jingpo jong ni kanyang jingpang.